ҷашнҳои бостонӣ дар чаҳон фасли сол дар фарҳанги тоҷикон мақоми хос доштанд ва имрӯз бо ҳама таровуту зебоиҳояшон аз нав эҳё гаштанд. ин ҷашнҳо, ки бо номи наврӯзу тиргону меҳргон ва сада ёд мешаванд, чун маросими вижаи табиӣ арзёбӣ мешаванд ва ба 4 унсури табиат хоку, обу, боду оташ сахт иртибот доранд. оид ба ҷашнҳои наврӯз, меҳргон ва сада, ки имрӯз бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мешаванд, дар осори бостон иттилои бештаре ҳастанд, аммо вобаста ба ҷашни тиргон дар сарчашмаҳо маълумоти камтар зикр шудааст. мутахассисон мегӯянд, ки тақрибан пас аз асрҳои 14-15 роҷеъ ба баргузории ин ҷашн дар осори таърихию адабӣ иттилои нест. ҷашни тиргон дар қатори наврӯзу меҳргон сада аз қадимтарин ҷашнҳои мардумони ориётабор ба шумор меравад. ин ҷашн дар рӯзи 13-уми моҳи тир, ки он рӯзро тир меноманд, баргузор мегашт. чихели наврӯз ба замину хок, меҳргон ба рӯшноии осмон, ҳаво ва сада ба оташ иртибот доранд, дар меҳвари ҷашни тиргон об қарор мегирад. яъне маҳзару пайдоиш ва ҷавҳари ин ҷашнҳо ба 4 унсури табиат вобастаанд. дар осори бостон оид ба пайдоиши ҷашни тиргон ривоятҳои гуногун зикр шуданд. дар аваста оид ба эзади обҳо ишора шудааст. абурайҳони берунӣ дар осорулбоқия ривояти дигареро вобаста ба пайдоиши об, рисолати кишоварзон ва нақши об дар поксозии рӯиш баён кардааст. дар қадим миёни мардум вобаста ба таҷлили ҷашни тиргон урфу маросиму оинаҳои зиёде буданд. яке аз онҳо бо номи обрезгон маъмул буд, ки ҳангоми хушксолиҳо анҷом мешуд ва мардум барои даъвати борон ибодат мекарданд. муаллифи зайнулахбор абу саид абулҳай бини маҳмуди гардезӣ оид ба русуми зарфшиканӣ ва обтанӣ дар ин ҷашн ривояти дигареро овардааст. ба гуфтаи ӯ дар тиргон порсиён ғусл мекарданду сафолҳою оташтонҳоро мешикастанд. дар ин ҷашн мардум даруну беруни хонаҳоро об мезаданд, тоза мекарданд, либоси нав ба бар менамуданду хурсандӣ мекарданд ва ба ҳамдигар об мепошиданд. миёни мардуми мо дар иртибот ба об бовару эътиқод ва расму оинаҳои бостонӣ зиёданд. маросимҳои ашаголон, сусхотун, чилахотун дар манотиқи гуногуни тоҷикистон иҷро мешуданд. имрӯз ки ин ҷашн дар қабои нав зуҳур мекунад, ҷавҳари гиромидошти он об аст, яъне арҷгузорӣ ба қудрату нерӯи об, ки ҳастии ҳама мавҷудоти ҳаёт, сабзишу рӯиш ва низоми таҳаввулоти рӯйдодҳои замину кайҳон дониста мешавад. маҳз дар ин мавсим, ки боз як марҳилаи таодули табиист, об ҷойгоҳи хоса пайдо мекунад, ба виҷа дар бахши кишоварзӣ барои шодоб кардани заминҳо, парвариши зироатҳо ва дигар бахшҳо. хулоса тиргон низ чун дигар ҷашнҳои миллии мо ҷанбаҳои табиӣ, нуҷумӣ, фалсафӣ ва иҷтимоӣ доштааст ва дар тамаддуни ориёӣ барои созишу созандагӣ ва ваҳдатофарӣ ҳам саҳм гузоштааст. имрӯз чӣ? ҷашни тиргон дар қатори ҷашнҳои дигари бузурги нёгони мо аз қабили наврӯз, меҳргон, сада яке аз ҷашнҳои қадима ёд мешавад, вале бо сабаб омилҳои гуногун мо медонем, ки як муддати муайян таҷлили он, ҷашнгирии он дар шакли васеъ аз миён рафта буд ва бояд бигӯем, ки ҳатто дар сарчашмаҳои таърихӣ низ маълумот доир ба ҷашни тиргон нисбатан камтар аст. чуноне ки гуфтем, вақте ки сухан дар бораи ҷашни наврӯз меравад, ин қадар маълумото то имрӯз аллакай зиёд ҳастанд, аммо дар бораи меҳргон ҳам нисбатан маълумотҳои дақиқу амиқ то ба мо омада расиданд, аммо дар бораи ҷашни тиргон нисбатан маълумот камтар аст. хуб, албатта барои пайдо кардани маълумотҳо дар бораи ҷашни тиргон як 3-4 манбаъе ҳаст, ки махсус ба онҳо бояд такя карда фикру андешаҳо мулоҳизаҳои муҳаққиқони собиқро дар бораи пайдоии шакли баргузорӣ, оростани хони ҷашн, ин чӣ гуна ҷашн аст пайдо кардан мумкин аст. якум сарчашма ин сарчашмаи қадима, яъне китоби бузурги зардуштиён, яъне авесто аст, чунки дар он ҷо ҳам дар бораи худи истилои тиргон ё тиштра омадааст ва дигар сарчашмаҳои паҳлавӣ ва баъдтар дар сарчашмаҳои пас аз исломӣ, яъне дар осорулбоқияи абурайҳони берунӣ, зайнулахбори абу саиди гардезӣ ва дигар сарчашмаҳо ва инчунин абёти парокандаро аз осори классикон дар бораи ҷашни тиргон пайдо кардан мумкин аст. аммо худи калимаи тиргон чӣ маъне дорад? аслан чуноне ки мо медонем, дар дини зардуштия аҳурамазду худои ягона ва эзидҳои ёрирасон, яъне нигаҳбони унсурҳои гуногуни табиат мавҷуд буданд ва ҳамин тиштра ё ки тиштар ё ки ҳамин тиргон, тир эзиде буд, ки нигаҳдоранда ва посдорандаи об буд ва чуноне ки дар сюжа мо ҳам дидем, онҷо мегӯянд, ки дар рӯзи 13-уми моҳи тир
نیوگونیمون یک جشن داشتن به نام تیرگون، یعنی به خاطر بزرگداشت همین ایزید در روز تیرگون، یعنی در روز تیر همین تجلیل میگن. یعنی تیر گون خیلی در فرهنگ مردم تاجیک به معنای همون منصوبیت یا جشنگیری است، یعنی به همین خاطر تجلیل میگردید. اما به خاطر در میان مردم محبوبیت پیدا کردن جشن تیرگون، باور و عقیده و البته اسطوره و میفای زیادی هم وجود دارند. مثلا میگویند که شاه پیشدادانی افراسیاب وقتی منوچهر دانقانی رو شکست میدهد و مدت معینی او رو در محاصره نگاه میدارد به خاطر با افاقه و صلح آمدن، چون لشکریان اون گرسنه میآیند و مدت مذاکرات و گفت و شنید آغاز میگردد. برای معین کردن مرزها آنها به هم دیگر شرط میگذارند و تورانیان میگویند که کمانور لازم است که از پیکان کمان تیر بیاندازد و اون تیر تا کجای رفته رسید همونجا حتما سرحد ایران توران معین کرده شود. و میگویند که ایرانیان آرش کمانور یک پهلوان بسیار جسور و چابک بوده است که همون را پیدا میکنند و کمان بسیار بزرگ عظیم میسازند و از چوب مخصوص برای او تیر و آرش چون به میدان میاد میگوید که من برای حفظ مرزبانی وطن و معین کردن سرحد تمام جسارت و قدرتی که دارم استفاده میبرم و اوریان میکند ازش رو برهنه میکند و میبیند که بینید که در بدن من یگان زخم ایز یا داغی نیست، اما همین جسم من پس از همین انداختن تیر من میدونم که پراکنده میشه، یعنی تیکه و پاره میشه و گویا از همون کوی رویو تیر میاندازد و همین تیر اون مدت یک شبانه روز میرود و در حقیقت بعد از پراندن همون تیر آرش پراکنده میشود و همین تیر در سرحدی که معین میکند به درخت چهارمغز برمیخورد و این سرحد یعنی مرز خراسان یعنی تبریستان و ایران و توران رو جدا میکند و میگویند که بعد از آن تجلیل جشن تیرگون شروع می شود و به خاطر گیرامی داشتی همین پهلوان. اما اینجا گپ در سری بزرگ داشتی 4 عنصر طبیعت می رود که واقعا نیوگان ما برای همین حفظ محیط طبیعت در هر فصل سال جشن‌های الهیده داشتند. به ویژه جشن تیرگون در آستین روزی تابستان، یعنی چنانه که ما گفتیم در روز 13 ماه تیر که برابر به 2-3 ماه ایولی امروز است راست می آمد و به خاطر که طبیعت همان شب و روز به واسطه به آب احتیاج دارد، زراعت دهقان به آب احتیاج دارد، جشن تیرگون رو به خاطر همون ایزیدی باران یا ایزیدی آب نگهداری میکردند. اما در اوستا همون میگویند که وظیفه اساسی ایزیدی تیر یا تیشتر از اون عبارت بود که از دریای فراخکرد آب میگرفت و دوباره آن را در شکل باران به مردم باز میرساند و همین اصطلاح تیر یا تیرگون هم در سرچشمه ها به معنای همون باران هم به همون تیر بسیار شباهت داشته است و بسیار تیز بوده است، به همین خاطر یعنی گویا تیرگون نامیده میشه. در سرچشمه ها میگویند که جشن تیرگون وابسته به برآمدن ستاره از همه روشن تابستان این تیشتر یا که سهیل میگویند، یا که در دیگر سرچشمه آمده است که این جشن به روز بزرگداشت نویسندگان بخشیده شده است. برای همین البته هر یک چی گوییم تاریخ، هر یک ادبیات شناس این رو هر چی تحلیل میکنن، لیکن از روزی همچون کشاورز من میگویم که شما درست کردید، این البته غالبیت ایزیدی باران تیر و دیوی خشکسالی اپا آشا می باشد. بنابراین مردم این جشن را بخشالی جشن می گرفتن. مقصد چی بود؟ مقصد این در همین دوره غلگی ها رسیش می کنن، جمع آوری غله را به انجام رساندن در کار، یعنی حاصل بلند گرفتن در کار و البته کشتی انگاری گذراندن در کار. اکنون در گذشته سیستم یا نظام آبیاری قریب نبود، کشاورز اصلا با باران تکیه میکرد. بنابراین شما درست گفتید کشاورزان مراسم های چله خاتون و سوز خاتون اشنگلان از ایزید باران خواهش میکردند که باران شود، خشکسالی نشود، که آنها کشتی انگاری یا اینکه کشتی تکراری را گذرانند. بنابراین اگر شما فکر کنید از اول خلق
мардуми тоҷик ба об як ҳамчун муқаддастарин мавод сажда мекарданд. барои то ҳоле дар халқ ҳаст обу ҳаёт. яъне ҷашни тиргон агар мо фикр кунем он ба расиши гандум ва ба обталабии мардум вобаста аст. яъне обшор кардани киштаҳо, гирифтани ҳосили баланди ғалла. он пешниҳодҳои президенти мо ки имрӯз барои таъмини об дар тамоми дунё ҳифзи пиряхҳо шуда истодааст. мо фикр мекунем ин идомаи он расму оини ин ҷашни бузурги тиргон аст. хушо ки ин ҷашнҳо паяҳам зина ба зина ба шарофати истиқлол, ба шарофати сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат зинда шуданд, эҳё шуданд ва аз нав ҷило дарёфтанд. ва мо агар тақрибан 10-15 сол аз чанд нафар мепурсидем ки ба масал ки ҳамин тиргон чист ва дар ҳайрат мемонд ин чӣ вожаест аслан ва бори аввал мешунид ҳамин вожаро. лекин ҳолонки ин яке аз вожаҳои фаъоли ниёгони мо будааст. имрӯз акнун хурду калон медонанд. хурду калон тиргон мегӯянд яке аз ҷашнҳои тоҷикон аст. ҳадиақал ҳамин қадар ҷавоб медиҳанд ва ҳадиақал мегӯянд ки вай бо борон, бо ҳосил, бо хурсандию шодӣ, бо умеди орзуҳои мардум иртиботманд аст ва ин як фазилати бисёр бузурги истиқлоли мо, соҳибистиқлолии мо, як фазилати бузурги ҳуввияти бедории ҳуввияти миллии мост. чанд сарчашмаи бузурги зинда мондани ҳамин ҷашнро муаллим устодон инҷо ишора карданд. боз як сарчашмаи дигари бисёр муҳимаш ки дар шакли дигар гуфтанд албатта ин ҳамин фолклори мардумӣ аст. дар фолклор баъзе унсурҳо бисёр унсурҳои ҷашни ҳам меҳргон ҳам наврӯз бо гузашти замон аз байн рафта буданд, лекин онҳо дар фолклор боқӣ монданд. дар фолклор монданд. агар мо фолклорро чӣ қадар амиқтар омӯзем, ҳамон қадар ҷашнҳои худро бештар мешиносем, бештар шинос мешавем. яъне ки дар ҳамин ҷо нуфтааст, чунки фолклор бо мардум иртибот дорад. ҷашну маросимҳои мо ҳам ифодагари орзую, нияту, омолу дархостҳои мардум ҳастанд. баъд аз тарафи дигар мегӯянд ки ин ҷашнҳо аз ҷумла ҷашни тиргон бо баъзе анъанаҳои хурофотӣ даромехта буд. масалан мегуфтанд ки ашакгулона мегузаронданд ё мана сӯзхотуна мегузаронданд. инҳо хурофотӣ буданд ва як мардума нодонияшона, ҷаҳолаташона дар рӯ ба рӯи ҳодисаи воқеои табиат ифодагар буданд. лекин агар амиқтар нигоҳ кунем, ин ҷанбаи дигар дорад. ин ҷанбаи равоншиносӣ, психологӣ дорад. мардум кӯшиш мекунанд ки бовар кунанд. мегӯянд ки агар гӯӣ ки битвонам қадам дар не ки битвонӣ, агар гӯӣ ки натвонам бира бишин ки натвонӣ. мардум кӯшиш мекарданд ки бовар кунанд ки борон меборад. ва агар мегуфтанд ки не ин борон набориду намемонаду ҳамин вак дудила шави, агар аллакай ту ба як матлаб намерасӣ. барои он ки ба матлаб расӣ, ту бояд пеш аз ҳама иродатманд бошӣ, дилу нияти нек дошта бошӣ. анамин мардум тавассути анъанаҳое ки ба номи хурофотӣ мегӯянд имрӯз ва орзую амоли неки худа, азму иродаи худа ифода мекарданд. як ҷо ором наменишастанд, балки алайҳи вай хоҳиш мекарданд, дархост мекарданд, ба по мехестанд, ҳаракат мекарданд. амал ки кунӣ ба воқеият мерасӣ, агар ки кишт кунӣ ҳосил мебардорӣ. бинобарин тамоми ин ҷашну маросими халқи тоҷик бисёр иртиботманд аст бо орзуи омоли неки мардум, бо фарҳангу тамаддуни баланди халқи тоҷик. аслан ба таври мушаххас ҳамон сарчашмаҳо, китобҳо ва мақолаҳое ки доир ба ҳамин ҷашни тиргон маълумот медиҳанд, ва онро метавонем шартан ба се гурӯҳ ҷудо кунем. якум ҳамон сарчашмаҳо, осори асри миёнагии мо ки устодон номбар карданд. дуюм осори донишмандони мардумшинос ва таърихшиноси даврони шӯравӣ. ва сеюм марҳилаи хеле рушди таҳқиқи ҷашнҳои миллии мо даврони соҳибистиқлолии кишвар аст ва дар ин замон аз ҷониби
ایده از دانشمندان مردمشناس و فولکلورشناس ما امثال استاد مرحوم روزی احمدов استاد ستار استاد اکبر ترسونов استاد روشن رحمانی دلشاد رحیمی و استاد ابوالفتاح امینی مقاله و کتاب‌های علاهیده نوشته شدند و ضمناً باید ذکر کنم که نام استاد دلشاد رحیمی مورد ذکری خاص است چون که استاد غیر از مقاله‌های علاهیده که درباره جشن‌های ما دارد همچنین درباره هر یک جشن ما کتاب‌های علاهیده نیز دارند همچنین دایر به جمع و تدوین هنرهای ملی در انسیکلوپدیای ملی تاجیک سلسله کتاب‌ها نشر می‌شود با نام دانشنامه فرهنگ مردم تاجیک و همان جلد سوم دانشنامه کاملا به جشن‌های ملی و مخصوصا به تیرگان و بزرگداشت آب بخشیده شده است اما با تأسف باید بگویم که شاید از سبب نو بودن موضوع تحقیق باشد یا که از سبب کم بودن معلومات دایر به این جشن‌ها باشد بعضی کتاب‌ها بعضی مطلب‌ها تکراری هم میباشند مثلا 2 یا 3 کتاب میخونید معلوم میشود که مضمون یا که محتوا یکسان است و چیزی دیگر که باید کمتر در آینده تحقیق کرده شود همین مسئله آن است که هر یک جشن ما هر یک جشنی که ما در گذشته داشتیم اینها رسم و آیین و عرف و عادت و عنعنه‌ها مخصوص خود را داشتند امینا بسیار آمیخته یافته شدند در کتاب‌های ما مثلا بعضی رسم و آیین‌ها و تعاملی که با نوروزی خاص است او در مورد مثلا تیرگان هم هست یا که در مورد صدر هم هست در مورد مهرگان هم هست برای همین لازم می شود که محققان ما آینده برای آنکه فلسفه همین جشن را به مردم کاملا کشاده توانند و فرق این جشن را از جشن‌های دیگر معین و مشخص به مردم پیشنهاد کنند لازم است که اکنون در تکیه به همون معلومات سرچشمه ها مثلا استاد بیرونی در التفهیم و هم در آثار الباقیه همین چیزها را به طور مشخص آوردگی است که کدام رسم و آیین خاص نوروز است کدام رسم و آیین خاص دیگر جشن‌های ما میباشد برای همین محققان ما را لازم می شود که من بعد در تکیه به همون معلومات دست اول یا که سرچشمه ها و دیگر آثار معاصر مشخصات هر یک جشن را معین و پیشنهاد کنند سال 2018 گروه عالمان با رهبری استاد دلشاد رحیمی در ناحیه واسعی ولایت ختان قرار داشتیم و درباره جشن نوروز و دیگر جشن‌ها هم ثبت نواری می‌کردیم برای بایگانی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات و هم صحبت‌ها می‌رسیم اونجا توده زن‌ها چون با پخت‌وپز تمام‌های ملی از جمله جشن نوروز مشغول بودند درباره عنعنه‌های خلقی گپ زدند از جمله درباره اشکلان و گفتند که همین گونه جشن است ما خواهش کردیم که بیاید یک صحنه نمایشی تشکیل می‌کنیم و همین اشکلان رو یک برای در بایگانی حفظ شدن چون از بین رفته ایستاده است یک نوار گیریم زنها راضی شدند یک پیکره اشکلان ساختند همون عنعنه سرودخوانی و حتی آبپاشی و هم رو اجرا کردن گرفتند یک توده زنهای دیگر که اونجا تماشابین بودند افسوس خوردند و گفتند که نمی‌کردید اشکلان چون که من لباس جمع‌شویی کردم دیگرش گفت من فلان کار دارم که در بیرون است یکی باران بارد باور میکنن که باران میبارد خب ما گفتیم که خیر این یک عنعنوی است ثبت میکنیم خوب ثبت کردیم یک نمایشنامه خوب برآمد نمیدونم تصادف بود یا ضرورت خود همون شب باران بارید مدت نیم ساعت بیشتر باران بارید فردا باز در اونجا نوارها و صحبت‌های ما ادامه میکرد زنها گفتن که ما گفتیم که بیان نکنیم انا ببینید باران بارید یعنی که مردم با عمق واقعیت یا حتی باور میکنن خب البته شاید تصادف باشد اما در هر مورد مردم برای برآوردن احتیاجات خود یک چوراندیشی میکنند چون حاصل آنها از زمین است آنها به هر یک عنصر طبیعت باور و عقیده مخصوص دارند مثلا وقتی که باران نمیبارد مراسم اشکلان یا سوسخوتون رو دایر میکنند و اگر باران یادآور شد میگن که مردم که همیشه باید دل نیت نیک داشت و در مورد اونه که مثلا مراسم ها یک رنگ دایر میگردند عرف و عادت ها یک رنگ شده ایستادند تحقیقات عالمان واقعا درست است همین استاد دلشاد رحیمی 4 کتابی که پیشنهاد کردند در اونجا سناریو نمونوی جشن‌ها رو هم پیشنهاد کردند و از نقطه نظر دیگر پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات همین آغاز سال با دستور به واسطه اساتید رسول وحدت ملی پیشوای معظم ملت و دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کانسپت 4 جشن ملی رو پیشنهاد کرد که این جشن‌ها از دیگر چگونه باید تفاوت داشته باشند مثلا در سرگاه جشن نوروز سبزه سمالک یا احیا می‌ایستد
باید که در روی خون حتما اون چیز باشد. چون ما در مورد جشن تیرگان میگیم باید حتما خود جشن در ساحل یگان رودخانه ها دریاها گذارد، چون در مرکز اون آب است و حتی باید که در روی خون هم آبهای نوشوکه که امروز طبیعت زیبای تاجیکستان عزیز ما اینقدر آبهای نوشوکه زیبا دارد باید که در روی محصولهای آبی باشد. و البته در مورد جشن تیرگان در اصول‌الباقی هم آمده است که در روی خون حتما گندم بیریون که همچون رمزی نعمت طبیعت بود حتما در جشن تیرگان باید که امروز هم همون خوشه گندم و گندم بیریون حتما محصولات‌های گوناگون باشد. و این گونه باید تفاوت‌ها رو ما البته تحقیق کنیم، پیشنهاد کنیم که این جشن‌ها در مرکز این فلسفه اونها چی است و چگونه باید تجلیل گردند. و همین تشبثی به واسطه از حضور صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت رو ببینید که امروز در سراسر جهان 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار ادامه دارد و دیگر اینکه جشن‌ها رو زینه به زینه احیا کردند و امسال باری نخست جشن تیرگان در شکل رسمی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام شهر و ناحیه‌ها همچون روز 1 ایول همچون روز جشن تیرگان بر روی خط جشن‌های ملی داخل شد. هر یک جشن‌های ملی ما با خودش خاص هدف دارد، فلسفه دارد. اساس آن چه است؟ به هم آوردن مردم، جمع کردن، دوستی رفاقت را برقرار کردن و اجرا کردن کارهای موسمی. البته رسم آیین‌هایی که شما گفتید اولا بودن امروز با زمان تغییر می‌یابد، تکمیل می‌یابد. امروز برای جمع آوری غلگی‌ها سر وقت نریزانده حاصل بلند گرفتن من در تمام جمهوری رفته ایستاده است. برای کشتی تکراری گذراندن از دهقانای ما زمین را شدگار کرده، پا را انداخته برای کشت تکرار تیار کرده ایستادند. تخمه های زراعت ها زودرس را دسترس کرده برای کشت آماده کرده ایستادند. سیستم و یا نظام آبیاری تعمیر کرده ایستادند که سر وقت گذرانند و روی تکنولوژی کشت و پرورش زراعت های کشتی تکراری امروز در تمام جمهوری ما میبینیم تیاری رفته ایستاده است. برای من باوری دارم رعایت این جشن‌های ما برای بهتر شدن حاصلناکی زراعت‌های ما، بهتر شدن تامین امنیت اوضاع‌قواری مملکت ما هدایت میکند و با این ما فخر میکنیم که این جشن‌ها این اولادی ما رو راه اندازی میکند که آن را ما رعایت کنیم، با همین فرهنگ ما به جهانیان معرفی کنیم. تیرگان این پیش از همه جشنی ارزگذاری احترام بزرگداشت آب است. و آب واقعا همچون سرچشمه حیات شناخته شده است و چند ابتکار گلوبالی پیشوای ملت را اینجا نامبر کردیم و یکی از تازه‌ترین ارتباطی پیشوای ملت هم اینجا با مورد است که یاد کنیم، یعنی که از سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها و روزی بین‌المللی پریخ‌ها که تشبثی بین‌المللی پیشوای ملت ما است که افتخار ما است که در سطح بین‌المللی اعتراف شد و این هم یک ارتباط دارد، پیوند دارد با تیرگان ما با همون عنعنه دیرین و نازنین ما که با آب ارج میگذاشتیم و این گونه یک جشن بسیار زیبا داشتیم. و وقتی که در دوره استقلال در ردیف دیگر جشن‌ها تیرگان دیرتر پس از این 3 جشن 4م جشنی که احیا شد بعد تیرگان بود. من یاد دارم در 7-8 سال پیش از این در یکی از سخنرانی‌های پیشوای ملت این واژه تیرگان صدا داد، بعد بیدار شد، بعد توجه بیشتر شد با اونجا، بعد تجدیدا همچون جشن رسما 2017 بود در اون یکی از سخنرانی‌ها صدا داد، در خاطرم است. بعد وابسته به این یعنی که وابسته به احیای تیرگان در همین ادبیات ما هم یک موضوع نو وارد شد، تیرگان نامه. ما نوروزنامه داشتیم، مهرگان نامه داشتیم، جشن صده هم کتاب‌های علایده چاپ کردیم و اکنون تیرگان نامه چاپ شد، لیکن متاسفانه این تیرگان نامه ما هنوز مکمل نیست و هنوز پاش خورده است، هر جا چاپ شده است. یک کتاب علایده تیرگان نامه ادیبان تاجیک ما انتظار هستیم که در اینجا چهره تیرگان باز از نگاه ادیبان، از نگاه نویسندگان افاده می‌یابد، انعکاس می‌شود، تجلی می‌یابد. ما از جانب محققان خوشبختانه دریافتیم چندین
китобҳои пажӯҳишӣ дар бораи тиргон ки муаллифҳошонро номбар карданд ва яке аз муаллифонашон дар назди мо ҳузур доранд ва бисёр бисёр аз он низ хурсанд ҳастем ки дар ҳамин дастгирии ҳамчун дастгирии ташаббуси пешвои миллат тиргон имрӯз бисёр доман густард ва ба як ҷашни миллӣ табдил ёфт ва акнун вақти он аст ки дар радифи ман онҷо варақ задам дар радифи ки ин қадар васеъ наврӯз дар китобҳои дарси мо омадааст сада ҳам каму беш аст меҳргон ҳам каму беш аст лекин инъикоси тиргон дар китобҳои дарсии мо як қадар хира аст ва бояд бештар таваҷҷӯҳ кард ва бештар ҳам бо овардани шеърҳо ҳам бо овардани тавсифномаҳо шояд бо овардани китобҳои ҳикояҳои кӯчак хурд ба насли наврас ин ҷашни миллии худро тарғиб намоем тавзеҳ бидиҳем расму оине ки дар баргузории маросим ва ҷашни тиргон будааст ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд аслан баъзе маросимҳо марбут ба қатъи борон ҳастанд баъзе дигар доир ба талаби борон ва доир ба ин чиз дар миёни мардум бисёр чизҳое ҳаст ки ҳол омӯхта нашуданд агар мо таваҷҷӯҳ кунем ба китобҳои мардумшиносии давраи шӯравӣ масалан тоҷикони қаротагин ва дарвоз тоҷикони водии хуф тоҷикони варзоб ва дигар ба китобҳои ҳамном бисёр ҳамин чизҳоро ба таври равшанам ки набошад як ишораи кӯтоҳ карда гузаштагианд лозим мешавад ки аморо ҷамъоварӣ кунем тадвин кунем чӣ хеле ки устод гуфтанд дар тародуди ин ҷашн китоб омода карда истодаанд ҳамин ҷашну маросимҳо ҳамон чизе ки марбут ба ҳамин ҷашн аст инҳоро гирем чоп кунем дастрати халқ шавад дастрати мардум шавад мардум аллакай дигар мефаҳмад ки ҳамин ҷашн чӣ фалсафа дорад чӣ моҳият дорад чун имрӯз мо медонем ки се ҷашни миллии мо наврӯз меҳргон ва сада аз ҷониби юнеско як комиссияи бо салоҳияти бо нуфузи юнеско ҳамчун ҷашнҳои миллӣ ба рӯйхати мероси фарҳанги ғайримоддӣ пазируфта шуданд ва таҷлил шуданд ва албатта дар мавриди тиргон ҳам андешаҳо дастурҳои пешвои муаззами миллат буданд аммо талаботи конвенсия оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддии юнеско ин гуна аст ки агар дар миёни мардум эҳё набошад мардум онро ҳифз накунанд дӯст надоранд онро қабул надорад ва ҳамин гуна пешниҳод шуд ки имсол аллакай ба таври расмӣ таҷлил мегардад ва барои солҳои минбаъда олимони пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот ки дар таҳияву пешниҳоди номинасияҳои мероси фарҳанги ғайримоддӣ таҷрибаи кофӣ доранд фикр мекунам барои солҳои оянда ҷашни тиргон ҳам дар радифи се ҷашни бузурги дигар ба дафтари юнеско пешниҳод мешавад ва дар асоси дар ҳамон ҳошияи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ин қадар ибтикороте ки онҳо доранд мо олимон низ пайваста кӯшиш мекунем ки ҷашнҳои худро эҳё кунем дубора ба мардум пешниҳод кунем таблиғ кунем то насли имрӯзаи мо аз онҳо ба хубӣ қабул карда тавонанд мо ифтихормандем ки имрӯз ба шарофати истиқлол ин ҷашни деринсоли мо аз чанги фаромӯшӣ берун кашида шуд ва имрӯз ҳамчун яке аз далелҳои мӯътамади ҳуввияти миллии мо фарҳанги миллии мо сари болои мо ва дорои фарҳанги қадимию бостонию ғанӣ будани халқи тоҷик гардидааст